Ekitabo kya Zaaburi essura ya 58 okushaba Ruhanga kuba niwe yahoora ababi. Aha mukuru w'abeshongozi ahiirako eriri kwetwa otawerekereza. Zaaburi ya Dawudi. Bitko imwe bantu mwe mugambe eby'amazima mucwera abantu emanja omu buryo ngaha kureka omu mitima yanyu mucwe obwenge kukora eby'okutashikirra endwano z'emikono yanyu nirwo rubanja orumucwe omu nsi. Ababi bataana na Ruhanga nibakiruga omunda kubazaarwa bahaba nibagamba eby'ebishuba. Obusheegu bwabo ni nk'obw'enjoka bari nk'empoma etari kuhurra eyisire amatu eyanga kuhurra iraka ry'abarogi n'obu bakuroga n'obwengye buta. Ayi Ruhanga bacwa amaino ogamara omu kanwa okuura ebijigo by'ebisigazi by'entare. Ayi Mukama kabatuube bomeka amaizi agari kwerra omu itaka baribatirirwe nk'obunyansi bubisi bahotoke babe nk'ekinyangondokera ekiyaga kikawaho nk'omwana ozaarwa takahikire otakareebaga izooba. Enyungu zanyu zitakatagasiibwe mu muriro gw'amahwa Ruhanga ryagatwaza omuyaga gw'akasooroora amabisi n'agahiire goona. Oshikiriire kwareeba okwo kuhora enjugu aryayesiima aryayogesa ebigyere by'eshagama y'ababi. Ekirirugamu abantu baryagira bati buzimazima hariho ebihembo by'abashikiriire buzimazima hariho Ruhanga ocwe manja omu nsi.